wabarakatuh. Dari nesab kita niyo nga waktu na to ini insyaallah taala murmurahan yan na kamo katiranan Allah taala serta yan guru mulia mungkin dengan satu pertutup ini na ako magpalugay tukbal ko na siya paano ay na presente ito lang saya sa Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulira dito mga kakasisin Allahu Ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kawyaksahan. Umatud na isab kami kanap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu hari indiin nasadya inabutan in suarain. Adapun in ayat kanap pangadjian yatud namu maun pahadarat sing kamu ayat 1 antagdo 1 ang kakasisin muna daw kapag ay kaiyad to patung sabab mat nagtuk Rubaing kami na tumanungkin. Kaatulan haniukil sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hakallam niya iwan hadis sintuntungan alayhi salatu wassalam. Kaya nga mga ipatungtong kato sa new parman ni hadis ayatin. Wallazina amanu
Parman si mahasut si mahatinggi. In matan bariman. Amuna in mga sila na marat saya harukun iman unum. Tiarat saya halawang kinatay. Siyak si ang sinsuara. Malan pinpito ang kauta dara. Na. Patutong niya ito sila Allah Ta'ala. Di manjari umur. Biasin na pastan mo, minhangin ini, di manjari umur. Pintu, kagunahan sinjakat kami, manjari kita ni umanda. Yung pagkaon, manjari kita ni umanda. Ipatungtong nagtungtong. Sikarwa. Amnya itu ini. Lianu. Katakan sama dia luar cara pula. Dipapahit do. Walladzina amanu Firman Allah Ta'ala matan batilan as-sabiqun. Amuna in mga sila yunal nila hindi nga Tuhan. Biyuko nila hindi kanila. Maita amuyad tin matan. Amuyad tin marayaw. Inun hindi nga Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sadiquna billah. Piyagkahakaran nila. Sinatay nila, sinsuara nila, sinpituang gautabaran nila, hindi nga mahasot si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak po, upang apuntahoy, amuyad tuin po upang mapuntahay, amuyad tuin foundation niya. Na inhuot, sinkitani, singkabuhi tanyo, magtag-ipon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala rihadong niya, inhuot niya, inkabun niya, al-imanu billah. Amuna in pamarat saya pamahal simahasini Allah Subhanahu wa Ta'ala ikaud niya inhukun iman punong. Kali pinapanagnaan sambil pahinapunan. Pabilayad tuyang malan sintiap-tiap din kato kan insalakan dihat rabbus ang kagoneksyon ni natay na to. Ang kapalsugpatan ni natay na to ang tara tinipon iwan tagipon. Ang kaswara lapit sila. Ang kapiil, pag ang kautaan, ito ang kautaan. Kawagyan mga kulayan. Mindanal mu'minuna. Kadaran pinangakuyat. Yan malan niya kawan, pagpagkagahan, jarikan Allah Ta'ala, aw langgong. Aglanggong sabi.
Dali dahil itong puti, malanggan, di Arabi, hukunaran, bunal ko, intalsan, sila maglanggan, tawa, langgong magpatan natin ang kapagpatan ng suara niya kapagpatan ito ang gawsa ano pa
Pila na yung naghiluhala-halaw pag pila na yung kinangi, bata bago, babae, banukso. Huwag pamisan si Masangko. Na imbar iman, madyaga sila. May kauhan, tagupat ka dyan, bati, iwan natutug, wala na bugto yung koneksyon. Wala na bugto yung parsugpatan. Hantara niya, iwan sintuhan niya. Tumangkis kita niyo mga anak ko. Di na to kakausan, tangkisan simbaran na to, bangway tatabangan dahing hamahasot si mahatinggi Allah subhanahu. Kung niya kita niyo matabang, bang kurikin pag-iman na to. Hikarwa, kung kita niyo matabang, bang kurik inhinang na to. Iagad na to insalakan sindua. Nabangway, kita niyo na hindi matuha masa na to ini. Hayahudi iwan nasar. Hakatilingkal sindunya. Haula nila. Pagtagon hula Europe. Nah. Unimbeta sinallahu ta'ala mga tao ini. Amin nabubutukin iman nila iwan sininang nila. Sanudukhiluhum jannah. Pakuyagon na mo sila. Dahil di adunya, iwan hadlaw akhirat. Ay tak dakulang kuyang. Alikan na to. Ing kuyag malago sa lago-lago. Kuyag simpangatayan. Ing sarap sa lago-lago. May nang siya ni mat bukon sarap pasimod kaya na naman. Sarap hawigi jantung. Maguno. Magparat saya patuhan. Manghinunggali pa Allah Ta'ala. Iwan mag-amal sinda akan niya pardo iwan sun. Wala nakasudin napsu, wala nakasudin syahwat, wala nakasudin pikilan. Nah, in Yahudi ban Nasara, simud man in napsu nila, iwan simpikilan nila, hapag iman larak magtuwi. In bar iman usog, di nila pasuro ni napsu nila papagsambahaya. Amuren tiwila sintuhan, amuren hinang nila. Imbukon bar iman, yasudin pikilan, yasudin napsu, yasudin syahwat. Bahaya. Aum biya ita sintuhan. Taway inu-inu sintaw. Apabila kasuran nin sambahayang niya sinapsu, sinsyahwa, tiwan simpikilan, pawailun lil musallin. Allazina hum an salatihim syahun. Allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Kaya surat sa jasin lisuin sambahayang niya, uning jumatua sambahayang niya. Wa idha qamu ila salati kamu kusala. Lilisuan magtambahayang, lilisuan magtagipon patuhan. Sa bukbang bukon magtagipon patuhan. Mataw kasi marayaw yung panindog, marayaw yung pakayan. Halian na to. Kasuran sinapso na to in pag-iman, kasuran sinapso na to in hinang, kasuran sinapso na to in pag-ibadat. Ayan mga to.
sanudkhiluhum parman sinallahu ta'ala, pakuyagon na mo sila. Pakuyagon na mo sila riha dunya. Naunin kakuyagan yan. Imbar iman usug, imbar iman babae. Palanuhyannahu hayatan tayyibah. Anugharaan na mo parman sintuhan sin sarayaw-rayaw kabuhi. Sa di tayo maun sintaw, yung sarayaw-rayaw kabuhi kabayaan sintawan. Intay maun sintaw sarayaw-rayaw kabuhi. Amin piyag isunan, sin ako, iwan sin ikaw, iwan sin sila. Kita nung nag-isun manin tao, magkahi. Nagsagga. Tabang yan ito yung tao nag-isun, makada kabayaan sintuhan. Uy, sagga. Maita, biya lahing. Pununin lahing. Ang apabila manusia. Tunda sila kabayaan sinallahu ta'ala. Alawam kakuyagan sila dunya. Alap demikian alawam kakuyagan sila doon. Patulog hayatan ajyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu. Sila dunya pasanyangun na mo. Adlaw akhirat tutungbasan sacrifice nila rihadun niyagad sinda. Natin tajri min yag tuhalawm sin surga in kakaya-kaya. Amin tulak kung sintaw yari mareho kapakyan. Naimul dunya wa naimul akhirah. Unni diha dunya pakawin na to hatiranan kabayaan sintuha. Ayaw na to sadya pakayo na tiranan sin kabayaan sinakal na to. Kinapso na to sin haupo-haupo din napso na to. Kinakal na to. Sabang na to pakaw nun pakabayaan sintuha. Naglasa ako iwan sila mo, nagtayon kita ni katanta. Ganapan sinallahu subhanahu. Nabihaon, karayawan bihaon, pagkonsum larakon, bukon karayawan. May tayad to. Kuno pembeta sinallahu ta'ala. Kalon sila sintuhan. Hanikmat sarayaw-rayaw.
nikmat dia dunia iwan nikmat wa'adallahi haqqa may nahuta. Isun-isunan nila si Manyang. Temporary yun. Awa, bangin isun-isunan nila si Manyang. Kiyadto nila napakabayaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sarayaw-rayaw imbeta sinto. Sarayaw-rayaw tutungbasan dia dunya. Sarayaw-rayaw tutungbasan adlaw kana. Dahil nga sabab yan, liyabluwakum ayyukum ahsanu kamu sisiuring kami parayaw sila. Magparayaw kita ni. Ngunit mana si magparayaw, nakakadto paat kabayaan sinallahu ta'ala, bukon maghinang atulan pakaniya paakaroon na iban sin syahwat, iban sin katahan. Okay. Pabila wala doon kabayaan sin Tuhan, nabiya na sin dimatuin. Waman asdaku minallahi qila. Way nasa bunnal. Kataan pakarajaan, amunain parman sin Tuhan, amunain biyayta si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, dunhan imbariman magpatilikan. Dunhan imbariman mabutasi niya walihan iwan jasad. Bukun mabutasi niya walihan iwan jasad. Kalna sin pikilan, kalna sin napsu, kalna sin syawat. Bukun. Waman asdaku minallahi qila. Dunhan imbagbog nila. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa niyan ayat. Mga tao Makkah, iwan mga tao Madina. Iwan napakatiluagan. Sabab maita, daakan kanya. In hipapasaplag. In pardaakan iwan piyang langang.
Puno yan to, anding nga mga wiyarsan ni mana simbiyas sa Hindu. Hindu bersa, Hindu ingat, Hindu yamalan. Firman sinallahu ta'ala, wallahu yadu'u ila daris salam. Suratu Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala nanaabiti hisinti abit anak ka po Adam. Way na nagtaabit na kataan, hamuk din ti abit. Banu Adam. Anak ka po Adam, suring sing sin Adam. Unim panabitian, yadu ila daris salam. Sud kamu pahulaan, way kalinguan. Di hadunya iwan hadlaw akhirat. Naindarus salam hadlaw akhirat sulga. Nanawag tawag inallahu ta'ala piaray taha kanabihan, piaraha kanabihan, patiap-tiap umat nila. Ud kamu pamasanyang di hadunya. Udukulu pisilmi kapa. Ud kamu pamasanyang. Naunim masanyang di hadunya, amuin makada kabayaan sinto. Amuin mag-aagama, amuin magtag-ipon matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin masanyang. Way banta mo. Hamuk din banta mo. Tadi da makatukay. Iblis dah. Ayan mga tuwa. Na. Udukulu sud kamu. Hisin na nawag-tawag Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiwin tiyawag anak ka po Adam. Hisiwin na raak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagsama-sama kamu sud papagakam. Pagsama-sama kamu sud papagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala ay kamu magkanya-kanya. Mumusa niyo kamu. Magmumusing kabuhi. Hindi tayo ito. Sabang kumiyatay na wero na halga. Pabila na butas na inawalihaw ni Wansin Jasan, impagtag kay mo patay. Uso-uso ni ikubul. Naunding kaywanan na tala yun pa. Na. In partawakan niya tuhisyo rin si Mambag. Amura imbari iman. Maita, wa man yu'min billah, hisiyusin manusia matan nagparat saya siapa Tuhan, haatay niya, haswaran niya, hainang niya, tunyukan sin Tuhan inatay niya, ila siratin mustaqim. Harap paraan mabuntul. Numindan mabuntul yan, ad-dinul Islam. Amo na pang-Hindu sinakam. Nga tuwan. Na, imita kau hakikitaon. In marayaw rakitaon, amura yung pag-akama. Amura yung pang-Hindu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Imbukon pang-Hindu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Taniw mga to. Dahil nga sa wabyan to, doom adlaw, kawantak upat ka dyan. Yadu ka ila daris salam. Tiyawag kaw. Hinday nga mahasot si mahating sud kaw pamasanyang.
Na pabilen tawri sumud pamasan niya nga biyayta sintuhan. Mataud sin mo susa. Mataud bulawan mo susa. Nawangin mataud susa biya din nainway. Ada punim bariman mataud di da masusa. Tiyo di da masusa. Way runi sa binway. Way piya karisit tuhan pa dunya inway. Aon katan. Insuko murid nila makawa. Naimbihaw lang nabiya kaya ingkato. Ay. Imbari iman piyagkakakaran niya, insuko niya, inrijiki niya, inununo pakaradjaan niya, way makakawa. Imbukon bari iman, kaya nila nalong na. Nawang nila kaya matan, papagbayarun na sila. Kaya sabihan, imbari iman, way lingog. May aon pagbubugsuan nila, aon pangangandulan nila. Harap pakain ilallah. Nah, mga anak po. Amad timbiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nayari nakita niyo hama sa kalingukan. Yari nakita niyo weta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tandasun na mo kamu hisyuring kaniyo marayaw magibadat, marayaw magtaat, marayaw magsambahayan. Di niya pasurunin napsu niya, di niya pasurunin in sahwat niya, di niya pasurunin pikilan niya. Sagawa in akal niya, iwan sin napsu niya, iwan sin sahwat niya, harap pasiratal mustaqim. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Anugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kabayaan niya, iwan hisyum mabaya. Harap pakain ila siratim mustaqim. Amuad to mga anak po na uno pembeta kato masakitan yung mga yamalan si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yagbin kato taniyo. Papaamalan in hinang niya. Iwan papaamalan in hinang si mga sahabat niya. Na, uno yan mga tuan. Hikay siya. Ipaparayaw inadatan niyo magtuhan. Apabila rimayaw inadat sintaw magtuhan, di mayaw inadat niya papagkahin niya. Apabila ri dumayaw in pangadatan niya patuhan, inagin niya marawray inadat ko patao, siya naanin tao sa ngiadat. Maita, imakauna suway pagadatan, Allah Ta'ala, amin nagpapanjari kay mo, amin nagpakaun kay mo, amin nagwanugara kay mo, way langit mo, way lupa mo, way ron sayul mo, way katantan, day di niya. Nabang mo yan din na pagadatan, way raadat mo, hakatan, pagkahim. Misan pa kaw magyalong mo, maadat sa ako. Hikaruan. Tabali. Tatasin marayaw hinanga. Tatasin mangi tangkisi. Bangmuyan hinang, malingkat kau patuhan, iwan marayaw kau papagkahim. Ini kato. Ti buti in hinang marayaw. Pabila mo tibo tanin hinang marayaw, kabayaan sintuhan pasanyangun kawadun niya, iwan pasanyangun kawadlawakan. Natubtob na rin to, mga anak po, miabot din wakto na to, murah-murahan. Pakusukon na to, pasugpatan na to, pa Allah Ta'ala, inatay na to, insuara na to, impito ang gauta baran na to. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala,
التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله